malo tu fmo lan sai fa tal fa fo mele tu nei tu la tala mo la fa fo mai tala tumua fa ba po ine se grupo o tahutasi e fa singa e fi so ta e tanga to mo na kalestete o ata tanga tu Samoa fa mo tu America la fa linga al Pacific Sina waves ta longa a winatu le si tamo Crusaders i All Blacks ai o fio ye stams a filia fa fo ba e fa lo tlino nei tala. O te maenga ngā lulu e whaatase e whamautu o tahutahi o te ia se ngā ioinga mori so te ingo tanga tole moana. E te o latu I tūmanga nu what whatungo a tima me te tia mara samingo o latu tangata nu. Ai mai se ngā lulu e whafto ai e whawhita uli umi o le whaerunga lanu I le tauranga. E pēr na amta mai o se kuruponi wō e tā pai na se whara tonga tangata suia I se tauranga lanu ena pole brown town. Tino fonga fa faile le hauhora ia pole ola manuia o tanga tole moana. I tu fa ta sile o kulupo e tolatu I fono tanga tai masina. O ila antoi to tolu sa wai fa vaina le taulanga ena Devon Bailey o tu aingo tanga te Maori o le te Atiwa Grace Gold Court o lona tupuanga o malie ma whenga I Samoa Mashiwa tene o le ngā puhi ngā rauru. Kala to maita wina semana o ngā tele mo se no fonga kale stete. Ba wala tu failo nei wa fa tu wina se no fanga mo tanga te moana e alanga le o te tele ai ma fia ai no la tu lanu ena fa ali le kulu po fiu I fa so songa ono I la tu tanga te ena e o tahi e la tu te lo le failo ngananu failo ngalano lo tupu ma isi ba ngole tu no male lo langi a failo tanga te kale state wala tu ta wai e matua I winga ese o le taulanga ena sa la tu fa vai na fa so ai o la tu fa lo ngona mo le tu fa tu sia ai mai sei fa no ngai fa vai na le ngona I tanga e ai o la tu so tanga o ko taula ni au kilo ni nei ai le sifia tu clay state pa fa mau tu ai o tal kahi ai to e mana tu ai le tu o ia o la o mala na wo mai au kilo ni nei sa sia tu o ni suyo I ken ai poni au ngoi au fia te la fa tongo I se folo loa. Ele o yo ia fa nga malo so fa te sini mi o ia nei o ia nei te fautuanga sa fo ina sui office fa pe o le tonu biliona tala te sanga e mo mia au se ele tola inga fa I te o le mativo tomo tini sila sa fa ri el toma ta I mean star fa I te o le mativo tomo ti Louis Upston e ese le wala to fa ia mai le wala fa nga malo to le nei le leipa sa ia lo ngoi le toni sila o wa fa nga malo le fa tu por ia fa tama ainga fa le tu ainga e tu fo malo loina ma o onga ma te le tu ainga ave nga luenga mo le awina mo ia ilalo le ola mativo toiting ai ele oni te tongi o benefiti ma suinga fa ia tu per tongi fa la fonga tu fa foi tu langa pe na e fali ai sa tuli le fa nga malo le leipa taloi nei fa ia ilalo fa nga malo ba tu nei o sini au tu umi sa tuli o te sanga lua pe manero for valu ta fata o toina e o tu iai o tu ki le numero te mai te whainga taona mo o mea la tu te mo mia mai sfutolu te sma tu pasene ile ono pasene o le singi au tu sa forfulaina te mai tai pale mea just in the return ile lua fese fun marvalu I pepo tele no anga fa minista mo ile official tupe sa fa matuina o fai loai o sui ofisa ia aprila o te sanga nei sa le iai sa la tu tununga o te ula ingor fa ki tio le mati tivai au siaina ma tuina atu I lo ia abstent I en tola in se loa e ona te kilo iai mo le lua fema ru furvalu e ia le latu tenunga o le au siai ai u ilea sa longa abstent I le toni sila e le o io le fainga malo I le fautuanga mo le wala sa o foinatu ma ia tawai o le tolu biliona tala e fa vai lunga sto makenga I le tawa le fa o wai le wala sa fa ia le fainga malo to voi nei e te wala tu swing o tu no benefiti ma tupe tu fa foi tupe fa la fonga o te po e whaoro po e nei o langa tanga te Samoa o Maui Amerika wao fia e wharingo a te whaaria le Visual Communications Pacific Senior Waves I le taulanga o Carson City e se lia marerusa lau fast puru api tanga te e tupanga Samoa o lona nofo ia Amerika te saima singai ngō le loa whema rerufu tasi o Samoa e lona lua i eitu aingo tanga tanu to ngao piru tu telo lona nofo ia Amerika I tua mai leo tanga tole ele o Hawaii e se maleon su to wan fitinga te e tu panga Samoa fa mau tu California lo no winga to e titi lava ata si vai todo le foi to fo tanga Samoa America e no foi California a ese dia male limas wa tanga Samoa e no foi Los Angeles e to e titi lava tu sama foi to fo tanga America Samoa
O le visual communications, o se wala apura mtonga ya tina ina, malangolango I leo tangata whaitanga wa ti whanga mana utu stala. Whapea maa te poe tangata Asia Amerika, mana Pasifika. Wala tau tāpena ina le whalinga ale Pacific Sina Waves e au fi ai le whali o atai wha. E winga I whalongona sa e tangata Amerika Samoa, munmuli ane ai whai ai matale loanga. O le whalinga, o lo whai al whare tusi le Carson Library, il taulanga Carson. O Esperanza Bay, o le tupuanga o Samoa, ma Afrika, o lo ngalue mo le wha, tonga o stangata rangolango mo tangata Samoa. O lo ngalue nei mau tino nei ate, e so tangam tangata Samoa mo Amerika, o se vaenga o ta keu, ile lumanai, mo le Pasifika. O riso o le ate, au fiai, male o mai fatasi, male vai kafe. O se ata video fo o wala utelina neo, stauning o fia, sa whai au tuli matu ma le file mo, ia le pailate ave vale le kiwi for le merton I papo e sifo. O le ata sa la poina atu le leitoni sila Pasifika, se sui al fona whatonu, o e ka le sia papo e sifo. O whaelo ai tu sauni ngalo ia, so ane ai mar whatalo po merton se vaengo tangata lau kele, ai le iulu fale le vale le helikopter ma de se ai. O merton sa tau fia wha amaro sia, pita whatu esa le Western Papua National Liberation Army, mo le skruiva masina. Ina o tūlau ele elena vale le lau pasa se lai titi se no whanga tūmau tua I no whanga maunga, ia Februari le tau sanga o mawai. O le sa whaasaro tonga, ta whainga maani ni mai ai ni tua ingai whapea, o ni vai ngā tupe sa tongina whaari lilo, ono masina talu o na whaalia e le klupu, I le sa une whaasa o loto o ia. O ni tua inga sa whaari a ere minista mata upore vai whafoni sila wa wasta maana o Winston Peters, o se tau walea. Ma ele a waini sina ni tupe tongi whaali lulilo. A po ni tupe tongi o ni tongi ola po le ransom. O ni tua inga sa te ena foi le fono whatonu e ka le sia papo e sifo. O Reverend Sofian Sacradez Yoman. Ta ia awina atu le ata vilo le tioni hila Pasifika o le whaasalo toina o merchants. O ia sa avea mawaianga mua feutana inga mari sila ma Indonesia. So e whaiaf so ta inga vala lata ma le a inga o le tai fito o kulupu sa tapia merchants. Le Free Papua Movement e Gianus Gogoya. Ta whaali ai Reverend Yoman, o le whaasalo toino merchants sa file mu masenga yo inga o le nganga le lei. Ma tangata sa ta fio ia sa pa oso fia ina I whainga whaaporo piki ai leo ni tupe. Ma ia tawa foi, e le tutongi ni tupe whaali lulilo, mai o seanga le leile ia Gogoya, e le whaasalo toino merchants. Tanu mai le vai tau sanga la baby sa la wons fulu. O lo fina ulama ia papo I sifo musolatu tito tasi. Ele mai ailea o na sui ato re I tulangi. Papua I sifo ia Indonesia e malo au whatasi e peona whewese iai. Whaalia Reverend Yoman, wo o le taimi whiala I lunga tangata ma le lorangi. I le whawhitau le lofte iai, pa Papua I sifo. O le talo sanga mo le avese o le whamasino sili o tonga malonto whinga ua whaalau tele atu nei tangata I tu atu lea o loia. O se tangata e whasaleina I whainga whaso tō mai tonga. E ma whanu whasalaina I leo tula wale sputau sanga par pui pui. O le leito ni sila Pasifika I talu ai nei sa umia ina le taro sanga alo ia. O le asurus furu ono o kuso e peo nei aile maanga e sau mare kulupo lo ia. Tata wai o le tu ai ngō langa o lai e whamasino stili, Malcolm Bishop mai Wales, o whetena I aima le tulafu na tonga. O le sui le leito Pasifika I tonga kalafi moala, tai whaari ai o popolenga uanga e tunei tangata lau kele. Mai ta wai o le tula fono le sina whawhitauli ato toa. Ai o ta ua le ami o le leimo matau pulau tele whawhitauli tele atu le nau ftai am tangato tonga. O ne ia mionga e le taliaina tangato le motu o se tula ngai whasanga tuai. I falling o le ta ua o le ami o le lei mo matau pulau tele. Pari e moala o se aso tonu e tuina atu ai le talo stanga i le tupu e le o mautu te menei. Ai le ai po se tali mai rai ngā tupu. Ai o amionga whaunga li le vau tanga te whausanga te tusa pa homosexuality. E whaasoli tūla whono Kiribati, Papua New Guinea, Samoa, Tuvalu male at Solomona. O le atu kuki i le motu e lata mai nei sa ame te ai o sa soli tūla whono. Papena ma palau i le luafe suwha, ai o whiti i le luafe se fulu. E te alonga o le kamatalo le leine tuaro o le Kapia Crusaders te Tihaki. Wa awina tu rei tonu o le Black Government Jody Barrett. O lo whaamanulia. A whaamaunia le asononafi o le tui vau Barrett a whaamanulia o le winga o mo mi aine tele atu ni wha ate whaia. Tui le eisi toleni i le vasa le whaia. O le melea e tuau. E le mo whaona talo le talonga lona lua mo le ipu ma le Blue Cup ma Australia i le stona i Wellington.
Ai pe tai, o le whiwhili o te haki, o te 209 for mata. I le mai ai o le tūlanga mga tangata, ia ki Crusaders, i le tāmara sanga tupalaka pia le tausanga nei. I ne wasa whai le ta elo le whatulanga no au, i le mai ai o le fitu sanga so, o manu malo le champini. Ai o le awa le All Blacks, o mai alama le tō tele atu le du mera tama mali Crusaders o lo awhi ai, I lalo le whaia onga o iei nei Scott Robertson, le whaia onga talu e nea Crusaders, ai le ifilia me whaia onga whaululu ale All Blacks. Leo tusto a te o sputolu nei leo whai i a whihaki. O lea tāpanga o whihaki, ui nei fosina whatenga, pēr tilo I tamai to o lua sa tāpai nā tui le peoli, e Morina Rawa o le Chiefs, ma Ruben Love o le Harrigans. O le Rawa nā o le luas funa minute sa ta alo e le ta alo whaitolia ma whiti. Ai o lava sa iai le All Blacks tala mai uni, a ele fil lava seisti. O le isi tamai tasa le ta alo whaitolia sa ta alo e mo le All Blacks, ia Sean Tuala o le Leigh Stevenson, ele o tilo fo ia, Scott Robertson. O se taso visili ua ia nei po feo ia le huka malo si tonga I le All Blacks ana Sony tau ke hao. O le te muri sa o fui nai, ele e tau le ia le ofu no merlungo, o le ta alonga muri le sa malanga mai ele wala pisi le sila nei. O le ta mai lusul fitau sanga sa fai mata alo le tulanga huka, I lalo le fai aonga talua nei Ian Foster. E pia na sao ai ona au sia le tol skulu ona ta alonga fai taulia. Kadu maila na ua ta alonga mori usila le ta alonga mawhiti le luafe ma le rufu kasi. Hawe tai. O le ahuka le Chiefs, e leo toe ma eia se ta alonga fai taulia. Tadu mai le afa le ta alonga sa ta alo le ta alonga sa fai ina ilo All Blacks le Springboks, te furulua su maltasi le I pole rolangi. O le manu o le maso o le vai le ta alonga le semi-final le super lakapi sa manu malo le Chiefs le Hurricanes, sa misi ai o ia marisu e ngasta pini e se le vai ase so ai. O wasilia nei Marcela Wasso talu mai o na manu o le vai, ma le wha o na misia, o tama mau Scott Robertson I a Cody Taylor, o le huka nu me tasi le na, because iai ma a safo au mua a le fisili, o feo iai. O le au sisi o me mafa sa mo sa tu o le tamarutanga sisi ngā o me mafa a malo le taupurenga, ma le balu o pinau, no tasi le pina papamea, ma matati ai wha le Commonwealth, ma le Oceana sa lato te taina. Na whaari ai le wha vai o sisi ngā o me mafa sa moa, o le awa te lenga o le tau snionga, o se tau vanga sa manuia tile, mo au sisi o me mafa sa moa. Ma walomi ai nei ale lo minga sa moa pseva, o le au sisi ato uma, ua qualify uma, mo le talonga, ma lo le taupurenga, o le wafe, ma le lufu tolu. Ia tala nau ne aso, tau tuana ane nai whana wiki, tau se lele I le lofa, soi foia.